در این ویدیو میخواستم نرخ‌های بلیط ماه فوریه و مارس به شما برسانم. Депортация шумора кушаем. Хали холатоям хастай бегем. Могут амнистировать 500 000 депортированных таджикских мигрантов. Ассаламу алейкум, бахамай подписчиков канала Абдулла Тиджи. Рахмат, ки подписаться на канал, лайк мемонен, комментарий менесен و دستگیری میکنه. در این ویدیو میخواستم نرخ‌های بلیط ماه فوریه و مارس به شما برسانم. از شهر روسیه و دوشنبه و از دوشنبه به شهرهای روسیه نرخ‌های بلیط شما برسانم. و شش از سببی نمیخواستم که ویدیو ما درست شود. کولوب، حجران، بختر گفتگی نیستیم. ولی نمرها را میمونه اکای عبدالله میتونین تلفن کنین و بپرسین. ماه فوریه مسکو دوشنبه از 9000 تا 10500 روبل. دوشنبه مسکو از 32500 روبل تا 37500 روبل. ماه مارس مسکو دوشنبه از 9000 روبل تا 12500 روبل. دوشنبه مسکو از 26000 روبل تا 32500 روبل. ماه فوریه پیتر دوشنبه از 14500 روبل تا 15000 روبل. دوشنبه پیتر از 33500 روبل تا 38000 روبل. ماه مارس پیتر دوشنبه از 13500 روبل تا 15500 روبل. دوشنبه پیتر از 29500 روبل تا 32500 روبل. ماه فوریه یکاترینبورگ دوشنبه از 10500 روبل تا 11500 روبل. دوشنبه یکاترینبورگ از 21000 روبل تا 21500 روبل. ماه مارس یکاترینبورگ دوشنبه از 10500 روبل تا 11500 روبل. دوشنبه یکاترینبورگ از 20000 روبل تا 27000 روبل. ماه فوریه سوچی دوشنبه از 17000 روبل تا 17500 روبل. دوشنبه سوچی از 22000 روبل تا 23000 روبل. ماه مارس سوچی دوشنبه از 17000 روبل تا 17500 روبل. دوشنبه سوچی از 22000 روبل تا 22500 روبل. ماه فوریه کازان دوشنبه از 9000 روبل تا آخر ماه. دوشنبه کازان از 22500 روبل تا 28500 روبل. ماه مارس کازان دوشنبه از 9500 روبل تا 14500 روبل. دوشنبه کازان از 21000 روبل تا 24000 روبل. ماه فوریه کراسنایارسک دوشنبه از 13500 روبل تا 14000 روبل. دوشنبه کراسنایارسک از 29000 روبل همه چیزها. ماه مارس کراسنایارسک دوشنبه از 13500 روبل تا 14000 روبل. دوشنبه کراسنایارسک از 23000 روبل تا 32000 روبل. هزار رحمت که подписаться на канал, лайк میمونن، комментарий менесен و دستگیری میکنن. در پناه الله باشن. Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдулла Тиджи, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. мехостум саволҳое ки дар видеои пештара менавистен то ҷое ки медонем, то ҷое ки аниқ кардем шумо да маълумот расонем. хуб мехонем саволҳоро ва нафарҳое ки дар канал обуна шудагӣ нестанд, агар обуна шавем барои пешравии канали мо беҳад дастгирии хуб мешава. ай ҳаматон миннатдор мешем. хуб мехонем. ассалому алейкум ака. ҳамин ҳолате мешавад ки баъди регистратсия ё баъди таможени гузаштан айрес гардонанд ва кадом сабабҳо қатъӣ? алейкум салом бародарҷонум. то ҷое ки мо мебинем, то ҷое ки мақсад ҳамин ҳолатҳо мешава баъди регистратсия бигем фақат ҳамин ҳолате мешава ки регистратсия мегзаранд дар аэропорт бигем таможения нагузашта дар даруни аэропорт мегарданд ки мақсад проверка документ мешава ки бигем ягон документ надоранд ё ки муомилашон туғрӣ намегирад ва мегиранд адели аэропорт мебаранд. ай ҳамин сабабҳо бигем дар адел манъ мекунанд, самолёт парвоз мекунад мемонанд. яъне и баъди регистратсия буд. баъди таможения гузаштан охири вақтҳо мебинем ки мақсад ай сабаби ручной мегардонанд. бисёр бародарҳоро ҳолатҳо зиёд шидааст ки мақсад ручное да берун кило мекашанд, вақте ки таможения гузаштан ягон чиз дига мегиранд ё ки оҳане ки баъди таможени проверка ҳаста бигем ҷо намегирад, пулша супор меган. мақсад баъзеҳо возможност надоранд ки супоранд, мемонанд. ай ҳамин сабаб
ва ёки бигем таможня мегзаран ягон общественное местада хулиганство ва бетарбиягӣ дигараш мекунанд. Ҳаи сабабам бигем меян проверка мегардонанд. Ва сеюмаш бигем нафарҳое ки ай Россия баромадан иҷозат нест ба сабабе ки бигем ягон қарзи калон дора ёки штраф ёки дигараш мақсад ки бигем ай Россия баромадан иҷозат нест ёки ай таможени мегардонанд ёки агар ба хатогӣ ҳам иҷозат ки тиянд баъдан бо ба ному фамилия фарёдаш мекунанд бигем мемонанд. Бародарай ҳами посолствои худмон справкаи нежинат яъне варақе ки оиладор нестем гуфта гирифта мешавад. Не бародарҷону мира бигем фақат ай Тоҷикистон ай ҷамоате ки мақсад зиндагӣ мекунанд ай ҷамоат мераванд мегиранд ва баъдан роӣ мекунанд. ва чӣ гуфтанем мақсад нафарҳое ки ай Тоҷикистонам ягон чироӣ карданӣ боша ҳастай шинос дар WhatsApp нависем иншаллоҳ номерашона роӣ мекунем. Абдулло ҳамин ЗАГС дошта бошид бо шаҳрвандии Россия ё фарзанд шаҳрвандии Россия боша ва ё падар ё модар шаҳрванди Россия боша мара депортатсия мекунанд ё ки карда метавонанд. Бале бародарҷон бигем дар ин ҳолат депортатсия кардан мумкинай ва чӣ гуфтанем ки мақсад ба воситаи оила фарзанд ё падар модар метавонад ки юристҳо қатъи мақсад ба суд муроҷиат кунанд ва баъдан депортатсияи шуморо кушоянд. хеле ҳолатҳоям ҳастай бигем. Вале агар депортатсия кунанд баъдан бигем падар ё ки модар шаҳрвандии Россияро бигирад, яъне баъдаи депортатсия намешавад ё ки баъдаи регистратсия бахшиш баъдаи депортатсия бигем ҳамин ҳолате мешавад ки ЗАГС мекунем ё ки ЗАГС даступурдагием ки депортатсия мекунанд уже баъди депортатсия ЗАГСа бигирем уже дигар намешавад ки мақсад обжаловат кунанд. Акай Абдулло ҳамин регистратсия чанқа пеш ай парвоз сар мешавад, чанқа монданда тамом мешавад ва дар ҳолати баъди таможня гузаштан ҷои самолёта дар омаданда наёбем самолёт парвоз мекунад. Бародарҷонам бигем агар рейсҳои зарубежниро бигирем яъне ки рейсҳое ки ба дигар шаҳрҳо внутренне Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон қонуниш 3-4 соат пеш ай парвоз сар мешавад регистратсия. Бале ҳолате ҳам мешавад ки мақсад 2 соат пеш монад ё ки ҳаст ҳолате ки 1 сутка пеша мемонад васти як компания, вале қонуниш 3-4 соат пеш ай парвоз аст. Ва бигем 40-50 минут пеш ай парвоз регистратсия тамом мешавад, яъне ки бигем ним саат монданда шумо дар аэропорт шоед ним саат пеш ай парвоза уже регистратсия гузашта наметавонед, барое ки ҳеҷ ка намешинад дига дар стойка регистратсия ё ки намемонанд гузаштан. Бигем самолёт дашиштан 25 минут пеш ай парвоз дига шумо наметавонед ки мақсад дар самолёт бишинед. ҳамеша мақсад ҳама вақт барвақта равен, хубтараи ҳама тарафа. хоб салому алайкум Абдулло, як савол. ма аз Санкт Петербург Москва бирам, метавонам регистратсия карда чанқа вақтай ва аму рӯз ё 2-3 рӯз пас милиса қапа чӣ гап мешавад? Алайкум салом бародарҷон. Агар шумо патент дошта бошед мақсад метавонем ки биёед патентона перевод кунем бигем дар на фақат Москва, кадом шаҳре ки бошад. Вале регистратсияи холӣ дошта боше бигем ки омадем маҷбурем ки граница пересекат кунем ва ай нав регистратсия кунем. Дар ҳолате ки меоен якум рӯз ё ки дуюм рӯз бигем дар Москва як ҳафта то ҷое ки пурсидем валид кардем гуфтан як ҳафта иҷозате ки бигардан ва қатитон бигем ҳаму билетон ё ки посадочный ё ки бигем биркае ки дар сумкатон мезананд боша хубтаре ки мақсад проверкаам ки кунанд нишон метиҳем ки нав омадагим гуфта ва иншаллоҳ беташвиш мегардем. хоб ҳамин қадар маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ, сарбаланд, хонаобод боше. Миннатдорум ай ҳама. Ассаламу алейкум всем подписчикам канала Абдулло ТГ. В этом видео мы хотели бы разобрать с вами вопрос, который вы задаете каждый год, и этот год, который не является исключением. Вопрос пойдет про амнистию. На данный момент в стране, вы сами знаете, какая обстановка, но на территории Российской Федерации могут амнистировать 500 000 депортированных таджикских мигрантов.
то есть тех, кто трудился в строительной отрасли. Они должны будут вернуться в Россию в рабочих целях. С таким предложением выступил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Но, к сожалению, данная информация на данный момент не является точным. Но если в дальнейшем будет какая-либо информация, мы вам расскажем более подробно. А сейчас можете задать вопрос, написать в комментариях, что вам в следующий раз хотелось бы услышать от нас. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем до свидания.